Ngi pilihan sumbai pi borok syakanika channel kejungi bat hakanika video ke bomtas ngi ngin pe yakanika post ke berang sulat thamai po Shillong Meghalaya. Ngidang supply ru yaki merch jangkanika channel te pila ban pe yaki dakaba visit yaka link ke bangala ai po description jangkanika video. Subscribe yakanika channel but turn on your notification bell ru kanang ba pinum do yaki video ki bangi upload. Sa follow lang ru yangi hapo ke Instagram. Kani kadai ke Instagram account kejongi. Ya kani ke post la pelat daka Meghalaya Information Technology Society MITS mentau benai arajar arpui. Ka kerteng jangan ke post kadai computer technician. Ya kani ke post kin sepenlong ya ka walk in interview haka hendro trek benai Disember arajar arpui. Ya kani ke post computer technician ke belai kewe ka salary lene ka tulap kadai khatsau hajar hak si benai. Ka educational qualification kalau kumne piapan pendap ya ka graduation nak kono ke university ke bapa po India bat pidi ru bondon ka certificate haka hardware maintenance CCNA networking lani piapan pendap ya ka diploma haka engineering license naki institution ki badai jangka IT computer science lani electronics and communications ya kani ka post pidon kam ya ka experience minimum license haka computer but accessories repairs networking troubleshooting data recovering but maintenance service. Ki candidates ki belong eligible bagi berkuat ban apply ya kani ke post pihak ban ra ya ka biodata badru ki copies but original certificates kum ka educational certificate ST certificate date of birth by kewe ru badru ki experience certificates hakaski ke ban long ya kani ka walk in interview ya kani ka walk in interview kan deh haka 100 trek benai Disember arajar phuai nado shipau bujem stamp bat kandai hakanika Office of Member Secretary MITS New IT Building Secretariat Hills Shillong. Ka official notification lani ka notice ke apply hi dakanika MITS ngala aya po description jaga video te pilaban download ka bat pilaban pulih la tapi ko ban tip shosho spangki wiki details.